Yedase mwakwa Badwam do Badum TV Badwam so emrani adaje a wode amaye yensan we so afihia pabiem afese se ne nyina yete ase won kwa na techema eda abodwem a mogedi mu afu sane ahoden ewo ho anhira na buso yede ho asedeba yede ase papa mo ama afe no maba ba join ne family no yemo mwakwa abasonko emfiri hada fise ne pa ewo Adom TV so de man yada mo asepa dadafo ne de ehu de monyem ti mesra mo frefre mu nuan mo mrafe yasimu yi ope TV papa e de ato ahwe ne matie nsem age wani asuade a Adom TV ye wazoyi enye anu fafa ne de ka e no krenso this year so your election year ahanso your election headquarters this all the two has see anu a na so follow yensa manena Hawaii abenya mfaso bebre woni abusua no nyina pomodin entertainment education politics bibia biwo ene ede sommo tie da se ena incoming say jana naso ewa ha Bismarck akwesi insia jana naso pa na nida kwan se nyame ye Adom na nkwane ahoden wo ho a be 1938 what the we are so in here, Baby 1938. 1938. 2038. Kwesi. We now 1938. Won't 1938. Make 20. Make 2038. What is near 4 years? What the was now? What the question 1938 the other? There be 20. Not 2038 if you had 20 no say 2024 ni best baby ma 2028. Into 2028 or 14 years from now. Was it 2028? I mean, 2028. You say, why is it come 4 years? Also, you want 20? Say 2038. 40 years from now. Me just say, we know we didn't have 2020. Be possible. Okay. Check kakra na omumra mehwe okakra maye. Enti na Adom TV na Ocean Mr. Pa me ba si maybe. Okay, enti ma menko online na yenhwe nsema ababeto edwai enti aha adomonline.com aha na migina no pay 2023-2024 GHPL match commissioner akolapse abra LTU funds etugu no so eno ya na ede suban so no ede suban no enti we no call adomonline.com abehu video no hu se de etie tipa se commissioner di match ewie na motu oguno so amwa collapse dia na say a problem hono so mum yenhwe hono mu yi say politics abai na nke ehuru ni ade but mia ti say so ya na no so a problem obi papa obi ofa utu oguno so aburu ni bibi kura bone kakra bi a na say ni padua na kwa no ba bi na oma na aba fom na ho ode na eba fom ti esremu ti ase anya adwuma mum yenhwe kwan ye befa so na yamanti asia aye adwuma dan say ya de mra no be hye ensem na yakoye bibia eni kwan say ye mum ye nhwe ni ye mum ye hwe ni ye na say eyi na doso ana kwesi SMFA Premier League stadium create bebo match kan say de Shatawale ni Stone Boy kakra na kana so grass musachi referees buro no ka ho mum ye ni na ho mum ye nyai sa suban na enye but ye tufu say nso me nka say na ye kenti referee so ebone referees ni nso so that bua payo edi matches yeah if you name referee bi ni paboni senti so be pon match bi a no gina touch line obobo anu afa taxi as a wo adwembo ni yesim o yesa etu ye wo so be say game mo ma no kre na di mo ma no kre na say game no ye ma no kre na di na referee supporters so ntiase say on the field of play ni there referee the man of the game no be kan final wo bibi abetimi akotwon daare ekire na obi aba na obi abebo referee to when ba beji match ni biem so tie so nya bote edu ka se ko English Premier League aka so da form enya form but do be dey referee say penalty be ne dey ubetimi akọ challenge later but referee na aka say penalty at that time ni there bibie nu webesa say referees ma show red card say ma sama adwen de ebinsi tie so entias na referees no so mfa adwen fine
enkodi match na enkojina touch line ubo ma na taxis wo ntine se o fa taxi de adwane afọ e mi se wa no wa fa ho adwane na oba pitch so oba sa mo game na mafo akoma wom sese bet ne kura na asa ba minti no akoma ne adwen nyina na se wo nipadua ne nyina hye ene wo game nim to ye bibia enye no kura sa na wa ha no ahobi on the last hour no de ato so no enti we no de wo ho no na say no kwasi ade say afono me seriously ato afro oh yeah I think say at work na na ye gum keke they say ye hunu the real Guinness world record no breaking no obi ye bibi to ho say mo moto nyina ba sing ato ba kon dey say speech ato yeah speech ato ma on say and I read that one obi so be Guinness for amano the go ahead unso bia be un say ne de authentic bia no GWR for a message it nipa na attach message yes betumi tumo tell bibia possible betumi aye bibi sa ade aba be shemu de but munya botre munya botre that's how the chimbi obi baby munya botre the pressure beto amampanifo na ayi mu so because they say oh yes person mampani abede chese atua munya sade mamu abisi no yes ya de at least me kwa fe se munya ya enka Guinness World of Records for any tune say every year be in the country with me I won me I don't know me beba so almost fan hye nto ho is it because omo ma hwe certificate na hwe into the oya alphabetum so I think to say aduane they say aduane nipa ba me file eka ho a me answer within from last year say December na ana November and I held that year na dey there be held that year to October I say ya to October yeah that was October October sorodo mama ya ma ibi so 6 months you be kura be need to be celebrate because one hwe ye say afia santoa de but ha no be su da betum na wa ba be break na afi enigide na ewo ade no nyina no say me seriously asa wo create bibia obi akeka de ope tell you say ma say 1 year intervals pra na be news aton so reading news on go mama me say no ade kama enije no aba mama enije no enyire mu nche na ye nyai se 3 days 4 days na obi so de bi abayebo eso obi se atopato ja obu mungwa o ma we pa obi be se de ohia data so it be crack kai say kufa ntoto petrol no tete data so kaya hano because wo data we issue say no ne say abuse say kwa bibia nya me de wo hu bi je besre mi we file me obi and we so tourism ministry for so come so ni we mu kambom Guinness World of Records for no na ali sa 1 year intervals no entimi mra na etata so a omo meet wo mo na ye no before no ya so mu no de wan hwe a ye be hwe for afia no kwese fela de amoma obi gazi bugri be free Ghana no ne boya ma hey ade obi free Ghana na e boya ma ye nya ba bi dwere obi aso de omunya careful here on say asanto de no aye ya hwe occasion no timing no no obi a wo fie ne sa de nti na ye de ne je ne ba what but say no wasa mo ye yes working away ho na ba begina ho afi mba wie na mba kasa na obi die na obi a manya ne sa enti mi nya adwuma ho medina ba bi fa akosa anhye jama enti munya careful na mo nhyehyɛ mo ho mo pese mo ye bibi break attention enti mra mo so na attention enti mra mo so na enye worth of bibi like mo de mo ye no ye hu sampa de a wo ye men rush because obi ade animonyam sa ayi kwesi mi twa no che ba fo nwum bi a oto ye bible mo say me de pa bi a ni wanya careful a animonyam na asanto adi kenya mo hwa mo nya bi afu ponko yi a erade tena no so ode no okay odi ekrum ya so onim say ayi oro ne ye ma ne fans o afu ponko no be hwe akunku because ye de ne master form no nam so no wo ko no wo je fan onim say do te so na onim say do te so na ama na sa animonyam no ana wo fa che say kwabra no so ba hwea omo amfana anya hwe ye hunu no kora wo ye hwan so ontimu me nto ye bo na ma wani mre obi asanto time na bi nsida like se bia sikura ye kora ya ma meto ton de na unique kakra na chef finance so de na diaba eno so ye unique
momien toyebo o my Ghana momien Russian say ade no be wie chekwe de ayi ban ba beto ye sokora na be make say 80 when na make say fear say at least ye giatum say de be every Xmas kora na cut across the because say file dey say December 2024 nkeno de if you say attention him be movie from Accra jai Tamale finance so Guinness for no so no any e kanom so enhwe ne ma say monte ntino de say dem ma tourism for no mo ne o mo hia but I don't know mo freezy na mo we na be my idea o so wo mo de but I think e so mo tie ye do mo di agura oh yeah but say ya som no o mesa na ma bebre wo oh yeah I think sasa na wi asete ye constitution kura no on say ye na nan mo breast na e friend na wo ho na yes e so mo sesem ye ya som ni nko na de so Nigeria so enye ba ku ni on so break from but am say chese obi e break say na obi asi ni ama na nsa aye titiriti na fie de akura ba wie na wo nsa ha nyina ye nsa se nko wo shaton na me chese sa ne ma no ye ho ne ma ne ma be no force be ne koso ama na ma yes sama sa ne ma fini ne yes aso se nipa be wiki de pa ne ma potopa na abusi ba sa no mo hwe ne ma ni fie no nti ade de hia ho achi mo what me see here that within the number of hours I will see but say ayi kukato na no ayeden pa o oh yeah ba ko ne de nti ama and then it's call 57 hours I just we Monday o so no the whole week but obey the stamina na different asrafo ne gina na mu den but na duane no so ye or the supply no quite enough yeah because obi pa na do obedie ne ho odin ti me so do ohia so obehwe Adom TV oba Facebook ayi channel live oba from 2 to 4 so ye ti me so mu me hwe na ye ntime nkokora na ye share support sponsors na so nkoboa because duane no oni the vice president so say at least 30,000 Ghana cedis to support enema or to tono ene wo ye nyina no onye mfa ma na busu amanfo what am no na free ankra ne miamia akopia opeso de bia aso for na senior no aye bese na adwe ya da nkofo adi ni nyina oh anopenso aso for na so aye bese 47 different dishes was kwesi update wo wachire kura ana asata no awia kura na metisui no aye 60 na ade action mo wachire 70 80 de obeye enuane nko oye kwansa tie mo bi obi anso obi ano so fa kwata wo no so achi said de na asanto achile wo akwa safari ma se so asanto aso obekọ no so kwata na chi because they say so oni kunu enjoy ho no o mo chile eni mo nyam na no wo de no nti mo te wo no ze na de na benya ebia no oya no onya ni free ti asanto akoso na ji wani ate nyame ya adoma enso be bibi na enso ya ba de da ho bia I'm saying read that on beba na ene ya esi sanasa enti eno so ade no time aso to ba Adom online judges fofora ya je won atum ko Supreme Court no eno so aba ha enu amampani dada John Dramani Mahama ono so ne New Year message eno so de to out ye see e kan news eno so de mama ya rahosam oba pa bi free watch night service e ba ye kum no ukomu abati ase ti kwasi enfensi ha ye de esi ha na gudie mu nsem oba entertainment wo ho health tips nso e wo ho o drive dia de oto nchen ubie Facebook abenya call office nso a Go TV channel na ye 119 and DSTV na wa 280 share live on Facebook and YouTube Adom TV tube wo ko ho nso a ye wo ho ye da se